Tigamina ni Paulo dokyo kay doluma. Rakwa vatvatakam yaduan ikarwa. Mga kakte, kuvavaganyinyuan, tayati raku nakasyan nyatan niya mataduto. Hamuriw turuan nyo no kataw-taw nyo italamurong na ako marudo raratin nyo. Tauri sarayan na ninyo niya mataduto amigong yudsuno nida amrarali niya. Dinyo to panuan no daw kataw-taw nyo do yama rautsu yagagapay siya tao do karawan. Taapia-pia pa u kabilis na sununod nyo niya mataduto. Tawuri u ipakatanang nyo do apia nakanakam na din nyo niya mataduto kanu isari niya mataduto bari. Yakiran na ni pamnakan niya mataduto lam-lam suy na ani pantana su ariarilunam kuvavaganyin nyo. Dinyo pa maawu kataw-taon nyo. Tato nyo palululwaw apan nyo so kataw-taon nyo do nanituro dinyo niya mataduto at tenang nyo. Umakakadaya pi vungu-vunguan tam uriw tay kamaw gaya sa kataw. Hami katari-tarik wo varidano pi vungu-vunguan ta. Yakman sang ta tanatamuarua tawam tamuak miya sa kataw Diyos Kristo yamati sidu-sidu. Na ikarilu yatan niya matadutua ni mantan yatan sumi katari-tarik ka tenang ta. Hamuriw pangurayan ta do tenang ta ani turunadjatan niya matadutua sumidong su akmati kaktudu cinayi. No tenang nga mangununong su ciri-ciring na uni turunadjatanam pangurayan tau nakanakam ta siya matadutua mangununong su ciri-ciring na. No panyidungan tau naniturudjatanam manidung ta su tawan. No naniturudjatanu ikatanang ta mangananawam mangananaw uta su tawan. Numan vavaga unyi turunadjatanam vavagan tau icatatautan. Numarunus unyi turunadjatanam di tamang biwandu icatatautan. Umi panyirisiringanam di maceririk na iwo varian. Numangarilu su tawam masari ununid. Bukana apet no ununidu ipangarilu su taw. Dinyak ranu maragtavari. Tau kaap nyo su api yavari. Masicakarilu kamuan. Tainyuranam akbi mikete-kete kamudu tangay ni Kristo. Sui pasikakanyig nyo. Tau siyaw malma. Takuyet nyo may vari. Harapin nyo mak dengan akin-akin nyo umagap suvarinan niya mataduto. Masari kamu nanalaso na ituludin nyo niya mataduto. Tanam yan so alalunyam di kamu aywa minoridya mataduto. Sidungin nyo sira umakasyatawa akman nyo ikaktudu cinayi. Tau-taun nyo sira minangililya tau. Ipinurin nyo sira mapakakasidin nyo tau. Di nyo manilciringi sira maciwya din nyo tau. Macikasari kamudu sumaria tau. Macikalavi kamudu amlavya tau. Piya nga ngayon nyo tawa sidungan. Di nyo pa mawu nakanakam nyo. Tapubuun nyo nakam nyo. Di kamu mapakatanag-tanag. Di kamu mapatungtunggal. Wi pansino tawa api yavariyam agapin nyo api varayin. Makapya kamu sunak-nakam do icatatawin nyo. Di nyo tumini nakmanu kapatungtunggal nyo do amuyan nyo tao. Mga kipok. Cata siya mataduto mapasapadudang. Tama nilang dosiswam. Yakin wo mapasapado uyawiyan danin nyo. Yakin wo
mapivarisu amuya ninyo. Urianam chiring nanu panyirsingunta. Maniring padasuisam numak chinu kavusuyenyum pakaninyo sira. Numawu siram piyo penyo sira. Siakman kamusangam tusira nasnaka manig ninyo. Umarauta vari dajimunu tawam di murata. Tau apiya agapan musyam itu vismudu marauta varida.